Mentaksi ke East Jantia National Council Sumer Circle hapo jingelam usakilan Chirmang Presiden ke EJNC Sumer Circle kalej banbu da kejing ujor hu SDO bod engineer ke MEPDCL khiriat kejing dei bak electricity bill ru smart meter. Kaseng ke itho bagi nongsong snong kilingo banyo I bakabil kawan hakapor bambyang kata kalong shisin hakalai lani saubanai bad kani ke bu jinge I kipat ba nakaliang jong office kila kular ban shimkhia ikani mal ban le rakwatinge ikinong sambil kibalej ay klem yang por. Nakaliang keseng kala dawajur baya kabil deban wan ay manu banay bari smart mitaru deban ay ki jingtip kum ki awareness program sakitu ki nongsong snong ki bampa suthu ki jingtrei kam jongu. Nakaliang presiden lopun pauru bakaseng kan sabut din ye kane lada kayai ja kumala kadau haneng. Ini nakaliang ka seng East India National Council Sumer Circle Delabu ya ka jingu George ta sa office yang ka MEPDCL Delai cemila yang SDO baru engineer. Hajing itu yang kini ke smart meter dan hajing itu yang ke bill yang kini ke smart meter. Deman mula kawa yulunga ya ki pagba kawa songsenang sagi time ilaka Sumer sky dan neliang ikam kesen dalam jari hau SDO dan bu ilakam kicing doa. Untuk penpogi ya kibil manu benai lebah iki ucam jinge ipai ba hajing itu wakaniga bilaj bupogi poga hadu ci leso benai lesan benai haga sisen ta I kam beneliang kesen ibu I kajing doa hamtam ya ha SDO to u penkra kamu ya kaniga kendon hamtam u penbiangi ya kipor usui ke bilaj penbiang ipor atau penpor ki bilaj haki senang kita dewa biang por nang ujo lai bat nang lai cha te sakum kantam ki duk kisuk ya ki yihu le kam jam yoki te kam liang ikam kesen ida da wajure la da jaki wam penkra kam ki kini kendon timban se ida lai sekman minta yang ni kam